Mamema akwa ba emra Adom TV. Dwumade we Nkuranhyensem bre. Na me amede dwumade ho chia me edi am yeso Apostle Dr. Nite Kotego. Enede so ye shebre ne yenkrabia. Ejina Joseph Asamso na ye shebre. Mamen ka wo se anapa bia sori anye ye kura no. Pensio cap ma na watwe. Empo so ntwe osimpo a at least num ensuo 200 meals anapa bia na pedwa ne pabidi we nka ho but eka ho ene dem de ba na mato ne din do something every day that will push you out of your comfort zone towards your dream area. Do something every day, every moment that will push you out of your comfort zone into your dream area or zone. One will say, what should I have for a brabo? Mama mefa ware enye example. We share obana kware no. I will love you. Medo. And oban so je me prince. Enti mo aim eye say medo. O da say eno ne nia eda wani so. Wonya adwuma na ye fra interview no adwuma me koi me hye me ho kama maye ne den na so nti no eno no aim wo da chi da so. Minim say wo bi sa wo abrabo mu a but obema bia hia obabia won ka say meta ho on ka say me bo watimodne won ka say me ayaka de da bi obi ani wo sa. Oh, like, look, I promise you, when I'm na no me de kasa de na kan hu says akasa da na wo kan nyina no eya na muntu a wo betuo enti won tena bebia na wo tititi no say na wo single no obi ofri single mood no bu no about what we call mutual woni be kan bomu aye honam kro ono enti your comfort zone bebia na wo nkwa wo te no ya wo ye dia pa bia no say be dey san won hwi mo tuamu onware yie ti say won nye ne bia say wo yo no na wo ye single man na single woman o kasa by heart ba onya de o ka obi ka bomu pa why mutual why two nti ade abeye bia no wo ye ama aye nipa no so fe aye ne de ti wa free comfort zone about dream zone. That's life. So every day you do things that will push you away from your comfort area to your dream area. Eban wa ware usikasem wadwuma hwe. You should have the ability to withstand pain and to be able to avoid pleasure in spite of a clear need to fall on them. Edu baby a na mu habema wani agye wo ho enso emwa onipa na etua na montuo no. Ebu ha wo ya bema wo ho asepel ba emwa da eso a waso no ja sa de no yo. Because wo ya edin de but enne ese wo yo. O ye ka comfort zone a dia unim dada no a wo yo no. Mame na kakra, mame nyima me kakra, se a na e no embeto ye na debi sa tibia ne free mu. Na bi sa say hina meko enema be na ese me yo ena me kan say competency and excellency creates results. E ka competency a enema a wonimi yo a wo ye na kwampa so a wo ye mani dimu na amanfo ebo chenku behwe ebo se efa wo ene efa na competent ena excellence enema wo ye no ehutwa efe na dimu. And say na we na wo de to ani so say wo yo adwuma na be yie manu nya nyoma esomboma wo me fa no values. I need to have a mastery value ni ame ye se me nsa kokwa so na me sua ye yie. We a cameraman, how are you a master of handling a camera? Ebi ana we a producer at Sasanto Ate production room or you a mistress of production and awanya wo hwe mu fie mu. We a husband, how have you mastered the skills of being a husband? Or your wife, how have you mastered the skills of a wife? And I am no papa yo eno and also ye bi. Any a comfort zone free mu. Nanya suahunu foforo a e fata edimu esefata e be ma ho kani so ato no. E bi akọ adwuma mu adwuma mo ye na se de ho ye na na so pese ye bi da bi. Se se o sin kete ka se me de na edimu na ho atwa
ni aputuma bodni se adwuma ni a adwuma ho twa ababa eboyi yes ye wa hyenso de ni ama me no papa de tete wo ebi a wo ya santini osemi ya santefo suban ebi a wo ya nkrani kwa me ganjimi ye gama suban ana wo ya gbogboto eno enye wa bodni eye woni pa onyame eye o se ne seso na onyame ade bi o ye bia na efe ne ho twa efiri mo anoma so eni enua ensuo ewiemu ensroma ene ade nyina ho twa na ne nyina ye wona adwuma mreso saa na wososo onyame bo se beyo ade bi o da dua wo mu bia no se wo de ye adwuma ne mreso na obrabo edimu o ama onsa keke amo ano keke se fa kansamfo fa di nsekuro ni ntro omo ano se wano be hira nipa na ehira wo na hye nipa nkran na hye wo so nkran omo wani wa se be hwe nsempa ahwe ne mapa watie niam anyansa wo mu niam a ebo ehyewa nkran niam a etimi emma ugina pri eno nti na yema wa so se fatin nsempa fatie nyansa nsem ene ema ano ene aniwa ya mo aniwa se fa hye se be niam nsem fata pono abrante enye na ye wani maaye ye wani se fa kan nsempa na fa hunu nsempa na fa hwe niam nyansa niam a ehye nkuran ena ma Nyankopon ma waniwa ene aso eno nti ade bia wo bia no bisa won se ede na mede yo na ekenya ame na de makodu bembe so aso ya ma brabo. Everything God gave you was meant to help you prepare your life towards your dreamland, towards achieving a destiny that creates success and greatness. You are not just made ordinary to be like somebody else. Obi a doctor, Timako a doctor. Obi a politician, Timako a politician. Obi a law, Meko a law. Obi a journalist, Meko a journalist. There be. Onyame ebo ma de surunku bi. I say uhunu na abrabo eda surunku. Ene dey do sukosho mu na pa de krono. Empo adwuma oye ne dey. Unya sa suban de ka ho a ka ebedi mu. Be a master of where you are and work with excellence. Work with orderliness. Manda wo ye no enye ndo de so pepepe yo. And let your routine habits be habits that will propel you to a destiny unknown to many. Baby awoko no. Koduru ho nipa bu kom ka say, "Hey, cratch we nie. Hey, ababa we nie. Baby we dro nie." Sani abubura. Wo sefata o mama abrabo. Wo sefata o de hi abrabo. Wo sefata abrabo a ebedimu na mpo ayeye aka osoro na Onyankopon so enemonyam adimu. Ya mo se bobubura na obi ntwere ni, "Hey, nti we onipa. We nipa ba na wo no." Na wako share the boni sa na nam. Eno sebe wonam edam kwan so. Ma me penso bi no mra. Baba yebu. Atuje wankasa. Awari awari atuje wankasa. Sempo wo ye adwuma na etu aka etu ameka na de nyina konom ensa akopem ma sebe akotwa lotu a atuje wankasa. Sempo etu aka na nyanyansa e de 1 cedi mpoto ba bia ento asa afire medu ba na wanya 12 cedis meboa so the 10 cedis to ba bia ento asa afire medu bi no na wanya sika enti wo kura sika yie na your investment ya enye obi na hye wo free ka tete nyoma na wo yo no a wonya sika na wo di wo tonsa ene namfofo e de pema no wo free comfort zone e create a dream for your money, your financial success. By learning how to save, by learning how to invest, nye car kese, nye phones kese, nye ma sabe wo mpoku ya soso na wo nchi soso da bi. Wo dan kwa ma yi edi ntia. Wo ja wo nchi ama ye hunu se, o mama bi tra ha. Abraba wo bo. Design your end. Create a picture of your end, your dream and your destiny in mind, and forgo your comfort zones. Kwemi afon choko do mahimada beni wole ma efi o na kero ma yale da bije na kan yale saka bo chakemli na ka bo o jamli shu ofeno mi de me o se tu na mi de se akarabule na mebo mi de me to ade o kata hine kata no kata baton bo a ja sa suba no na so bisa on se
kwambe so na ya me kata ne ma na meton no ebedi mu na mpo dan kwa ma no na ma meton manya bia apam aka ho aton na me so ba bedi mu. There's always a way out of your comfort zone. Think right, think deep, and think creatively. Mo abrabo enimu ma unyansa eno suko ensakra baby awonemu na ma abrabo enso ani ambe maka no ma wawade enso ani mo adwuma yo enso ani mo bi hunu apo mo de nya macho ba na mo awo ahodne na no me ko baabi e ko kire ade me wi abante bi be sha me da e de na ya wodie asa wo ahode no do wo mfie ko anim na me se me nka me mfie me kai my year dear. I don't count my years. I count how well I'm growing up. What I say? Stop counting your years, 20 years, 30 years, and count how well you are growing up. How well you are growing up mentally, spiritually, and physically. That's what you should focus on. Don't focus on how old you are. Focus on how efficient you are mentally, how intelligent you are emotionally, how strong you are physically. That should be your focus. Wapo ewa tinkem. Wo nyansa wadwe proso. Wo apomodne a esa adwane a wo die ni nsu a wo nom ne empo atete a wo tete wapo mu. Wo na esa ye wo ne sa de unu. Afobobra. Na ja esa wo de yankoi na de akire. Ya na mafo aye bi ko. Edo so. Aha na meja wo. Woni medin dada. Boma mintie Apostle Dr. Nite Kotego me da ase me ko production for house mada obi ase na hima asanto a na empo agya we be kampadu when na show masne air production ma wo na sound Frank Neos Moses na empo Prince na Christopher agya camera obi a obo adwumadi bia nyame hia no na wo a onya amrehwe me de wo no nyame entina makrao